بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا القرآن يوحدنا لطريق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أبلوان إسلاما والرجل ديمتا يوكان جل هردفتني تي بأني توفيق الرئيسني دبرو توفيق بأني كرا انترنيتاتين اسني دبرو والرجال هردفتن شفتنو بكا جراتن كيستي دچي تنرى بكا ربي اسن قبسي ستي مرتو نجين ربي تفرحمن ربي اسن رتي هاجراتو توبا ايغا سلامتي أبلوان إسلاما ربي فقالني هاقايو كدوري علم الرت ربي وللنقبه الرجال هاسوا رب العالمين الرجال أدو رب العالمين كربين هيكو إسئي ولي هاسو فيه وللنقب فارون كربي تيوبلوان دوبا ورّا جرينا الدنيا كيسات جراتي دبرسو كنا أنا اللي إسنس ورّا علمي براتو في وام برات برسيسو في اتدلقو في اتدلقسيسو الرتي حق ربين الدنيا كيسات أمرين وقري كان ورّا سنين دبرسو ربين نها قدو الدنيا شفتو أبارمتو جد النبي محمد وأن الدنيا كيس جرا مرو أبارمتو إسا ربي ذكروا يوتات ملئ إسا برسيسو في إسا برتو يوتات ملئ وأن الشرها في شفتو أبارمتو ننجد نبيين كأن صلى الله عليه وسلم دوبا دوري وبرتو الرت وليك أبموني ما قده أرد سورا يو ربي جدي ولي قبني ولي إهسو ديمنوتوني سورة المسد سورة المسد جدامتي مقان إسئية مسد وان مقا سوراتنا سورة المسد ونجد أنينف ربت سوراتنا كيستي حبل من مسد جيتشو مسان الرافود أمته مقا حبل من مسد كربين جدي مسدي ربي دبته ساني مقا مسان كننيف علماء إسلاما أكي جدان قرين علماء أمو مقابر الليك أبدي سورانتوني وتسمى سورة تبت سورة تبت اللي جدامتين مقافمتيا والرقرين علماء سورة تبت جنة إسيام نجران قرين علماء أمو وسورة أبي لهب سورة أبا لهب رانوفها صفتو جدان مقاني سئي
سورة أبي لهب جدنگرين علماء مقا صديق أبدي هدو مني مقادا كما جمع دبل ملي إردنا دبلو دوبا سورة تينا مسدين توني يوكان سورة تبت جدامتو توني يوكان سورة أبي لهب جدامتو توني bakki isiin itti buute suuraa makkiyaa jedhaniin isiini suurawwan osoo nabi muhammad salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi makkarraa gama madiinatti hijiraa hin bahin osoo makkaa keessa rasuulli jiru hijiraan duratti makkaa keessa suurawwan buuterraa isiin takka jedhan makka duuba bu'insi isii eega suuraa fatxiitii buute jedhani suuratul fatxi eega buuteen boodatti suuraan itti aantee buute suuraa masatteenna tana jedhan duuba suuraan teenna tuni aayaanni isiidha aayaata 5 kuno aayaata 5 suuraan tuni suuraan masattun aayaanni isii 5 haa aayaanni 5 ta'u ammoo aayaata 5 kana keessa kalimaan lugaa arabaa keessatti kalimaawwanni jedhamu 23 kalimaa 23tu isii keessa jira jedhan kalimaata 23 آيات شنان كان كيسا كلمات دقدمي سديه تجرى 77 حرفا حروفني إسيو كان قبيوان إسي ترباتمي في تربا يو تكتكان آيات شنان كان غرغر اتبافني حروف إسا قبي إسا تكتكان لكا وني torbaaf tamii fi torba jedhan mee obboleessaaf obboleettii lakkaawuu yaalii godhaa lakkaawa irraan irdhattu 77 irrallee hin dabaltu kanaa ol suuraan tuni yoo duuba 77 xuruufa 77 yoo takka jecha tokko qubee takkarra 10 argatan 10 bakka 77 770 namni suuraa aayaata 5 tana irra deebi'ee yeroo takka qara'e hagas rabbi biraa argataya duuba suuraan tuni akka kaayama qur'aanaa keessatti yoo laalle isiini suuraa isi booda amma suuraa isitti aantu tanaa fi tawalit isiin aantu tana lamaani maal suuraa fatxi saniin wanni isii wal fakkaattuuf maa walitti aanfamte qaraatii keessan maa wal ollaa qubsiifamte isiini culamaa'iin islaamaa akki jedhan wakkuma rabbalcaalamiinni suuraa fatxii keessan nabi muhammadiin ni gartanama tuutan kadiinii islaamaa seenan gartayoo jedheeni barsiise nama diinii islaamat wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diini illaahi afwaaja tuutan jam'aan bakka bakkaa dhufanii nama diinii islaamaa shahaadaa sibira qabatu gartaa jedheetti hime suuraa tana duraa keessatti yoo san nabi muhammaditti hime booda haasawa biroo hordofsiise rab namni diinsanirraa hafe ka diinsan jamaan dhufee sibiratti islaamummaa hin seenin warri amantiin islaamaa hin dhaqqabin ka tuuta san keessaa rabbi isa hambise warra hongo'o jechuu suuraa tana keessatti hime yaa rab warra hongooti warra kasaarat addunyaa fi aakiratti illee warra kasaarati
nama sanirraa tokko warra kasaaree amantiin hin dhaqqabinirraa tokko kunoo adeera kan keeti dhagaye jechuutu keessa jira. duuba suuraa teenna tana keessa cufti isiitu muhkam jedhan wanni isii keessaa shaarame aayaanni isii keessaa suurawwan biroo keessaa murtii suuraa biroo shaartelleen hin jiru jedhan isilleen hin shaaramne suuraa biroo keessallee murtii dabarte takkallee hin shaarre aayaanni as kee jirtu shanan tuyya. bismillahi irrahmaan irrahiim tabbat yada abii lahabi watab. duuba suuraan tabbat jedhamtutun yookaan masad jedhamtutun waan isiin irratti buute jira sababaan suuraan tun gama nabi muhammad gadi buuteef sababaa wahitu jiraya akka as dura walii haasofne qur'aanni kuni waggaa 23 keessa nabi muhammad irratti bu'ee xumurame gariin gizee bu'u sababaa wahiitiif gama dachi'itti nabi muhammad bu'a gariin sababaa malee bu'a jennee wal barsiisaa turre. suuraan tun ammoo suuraa isiin sababaa wahiitiif buute jedhan akka hadiisa imaamni bukhaariin imaamni muslim nuuf odeeysan keessatti akka jiru abdallah ibnu abbaas irraa aayaata takkan nabi muhammad irratti bu'e jedhan aayaanni akki jedhu وأنذر عشيرتك الأقربين يا نبي محمد يو أنا كنكي كستي آنو أنا كنكي كانو من ستي أسلحاتو إسان كان أتي دنينا كنيف عذاب آخرت سندر جرجئ دنينا كنيف صداچس yaadachiis aanaa keetiin dura jalqabi jechuun tun nabi muhammad irratti buunani nabi muhammad salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi aayaata tanatti dalagu gaara safaa jedhamu ka rabbiin qur'aana keessatti inna safaa wal marwata min sha'aa'irillaah gaarri safaatiif gaarri marwaa kun mallattoo diin rabbi irraa taha ka rabbiin jedhe gidee manaasika hajji namni dalagu idduu san torba cehanii duuba gaara safaa kana gubbatti ol bahe jedhan aayaanni aanaa kan kee kasitti aanu sodaachis dinniini jechaan tun itti buunan gaara safaa kanarratti ol bahe nabi muhammad jedhan ni lallabe nabi muhammad salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi yaa sabaahahu yaa birmataa ganamaatiyo ka ganama keessatti namaa birmatu aadaa ummata arabaa keessatti yoo waan tokkotti wal yaamuu fedhanii akka namni isatti birmachuu bahu yoo fedhan yaa sabaahaa jedhan akka namni aadaa ummata keenya ka oromoo keessatti uu jedha namni akka namni isatti bahu galtee yoo itti galte akkasuma jechuudha yeroo nabi muhammad akkana jedheen ilallabe nabi muhammad takka takkaani ibidda qureeshaa tokko tokko maqaa dhaye yaa hortee fihrii jedhe yaa hortee akkanaa jedhe amma ibidda tokko tokko ka qureeshaa maqaa dha'ee ganda maraa ibidda qureesharraa tahe tokko tokkoon itti lallabee yaab yeroo kana ormi hedduun qureesharraa tahe ibiddi hedduun ka qureesharraa tahan walitti qabaman bakka nabi muhammad irraa lallabee tanaatti dhufanii walitti qabaman haga yoo namni tokko rakkoon itti argamtee bakka iyyaasa dhifii dhaquu yoo dhabe nama ergatu takkatti walii qabaman yoo ifii hafellee mee lallaba kana gurbaa lallabee natti bahaa jedhu kana bira dhaqa
jedhee namni nama ergata fi anjaa dhabelleen khalaa'iqa hedduutu walitti qabama. yeroo tana nabi Muhammad salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi orma kanatti haasa'e orma Qureeshaa hedduu walitti bahe kan yaa orma kiyya yaa lammii tiyyata Qureeshatiyo mee naa odeessaa jedheen osoo aniin kun Muhammad amiin ka jettanii isinnatti moggaaftan kun osoo ani isinitti haasa'e faradoon isin adhuu deemti nyaapni isin adhaa deemu kuno gaara kana biraan asitti gad isinitti futulug jechuu malee womaan hafne yoo ani isiniin jedhe na dhugo oomsitanii haasawa kana jedheeni gaafate nabi Muhammad salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi. akki jedhan as dura takkaa sirra xinxiinxalle si ammallee as dura in kijibda jechuu kana sirraan garre sima dhugo oomsina mucaa takkaa kijiba nurratti garreemi mucaanii kijiba jechuu nu takkaa irratti hordofnee itti dhaqqabneemi sima dhugo oomsina jedhaniin yeroo kana eega kana keessan na dhugo oomsitan fa inni nadhiirun lakum aniin kun isin dinniina beyna yaday cadaabin shadiid fuuldura azaaba cimaa tahe ka aakhiraasan osoo isin azaaba san keessatti in kukkufne qaamni keessan durat isin dinniina huno wanni azaaba san jalaa isin baasu rabbi malee gabbaramaa haqaa hin jiru ati ergaa muhammannaan jechuudha jedhaa jedheen nabi Muhammad. yeroo kana adeerri isaa Abii Lahab ka jedhamu mata keessa jecha tokko dubbate tabban laka abboo gurbaa badiinsi haa taatu wanni ati ganamaan lallabde u'uu jette nama mara walitti qabdeef jechuma uumatana nuti muufi jedheen badiinsi haa taatu guyyaa guutuu kanaaf walin nu qabde kanaaf ka dalagaa deemu dalaga irraa qabde badiinsi haa taatu jedheeni bar yeroo inni akkana jedheeni duuba rabbiin keenna wama abbaan lahbii jedhe san haasawuma isaa san rabbi gadi buuse maal jedhe tabbat yadaa Abii Lahab tabbatiin tuni gariin culamaa akki jedhani isin du'aa'ii jedhan keessa tabbat haa hongoytuuti maal siin hongay jedhaami inni kuni tabbat haa hongaytuuti jedha rabbi jedha tabbat haa hongoytu yadaa harki lamaani Abii Lahabin harki lamaan abbaa Lahab haa hongoytuuti watabba hongaye innu du'aayin itti qeebalamteya watabba hongayeya duuba kadha abaars wama inni rasuulan jedhe san rabbiin itti deebisee isaan jedhe tabbat haa hongoytu yadaa duuba harki lamaan jedhe harki lamaani jechuuni namni hedduu wanni inni ruuhii ifii tana jiraachisuuf wahin carraaqatuu harka lamaan kawaa dalagu kawaa daldalu kawaan adda addaa godhu wanni namni ilmi namaa qaama keessaa wahin dalagu harka lamaan yoo harka lamaan wahin dalaydu kana ati dalagaa harki kee lamaan dhabe ati hongoyte jechuu saniif namni harka lamaan wahin carraaqatu irraa dabre innuu ruuhin isaatuu duute saniif hedduu wanni namni fiin jiraachisuu harka lamaan taanan rabbi harka lamaan dubbate jedhan lakki culamaa'in gariin akki jedhan muraadni harka jechuu lubbuu jechuu jedhan akkuma rabbiin bimaa qaddamat yadaaka yadaakan asii lubbuun tee waan sii dursite jechuu muraadni duuba itlaaqa juz'ii tokko kullii qaama cufatti fedhu
muraanni harka lamaaniin irraa ruuhii itti fedhu tabbataa hongoytuu yada ruuhin harka lamaan qofaami ruuhin maani abii lahab abbaa lahab haa hongoytuuti jedhe rabb ruuhi ma isaa maraa rabbi isa haa hongeessu watabba du'aayin itti qeebalamtee hongaye abii lahabiin kun inni tokkowwan adeerowwan rasuularraa inni nama tokko jedhan maqaan isaa Abdul Uzza binu Abdul Muttalib binu Hashim binu Abdu Manaaf Abdul Uzza binu Abdul Muttalib binu Hashim binu Abdul Manaaf adeera rasuula wanirraa inni tokkoya abbaa lahab jedhaniin lahaba jechuun sila bilbila ibiddaasan bidda tokko yoo inni aararraa qulqullaa'ee aara keessaa ol bahee ifnana bilbila saniin lahab jedhan abbaa lahab jedhan abbaa lahabii kana mucaan lahab jedhu inni hin qabu sila lahab jechuurre yoo inni ilma isaa mucaan isaa lahab tahe abbaa lahab isaan jedhan duuba mucaa lahab jedhamullee inni hin qabu wanni isaan abii lahab jedhaniinif jedhan culamaa'in isaa mallaa isaa tanatu akka malee ifa jedhan nama bareeda mallaan isaatun akka malee fagoo namatti iftu ka akka aduutti namatti iftu nama akkasiiti saniifi waan bareedumaa fi ifnana kanarra abii lahab jedhamee moggaafame malee mucaa abbaa lahab jedhamuun qabuya duuba watabba hongaye abaarsitti qeebalame innuu hongaye hongon isatti argamte ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى وان دي بفنه أبي لهبي كنرى عنه أبا لهب الرا وان دي بفنه يرو هونغون اتبوت ساني يرو عذاب من اتبوت ساني وأبي لهب الرا دي بفنه ماله qabeenni isaa ra'as maaliin isaa umaarraan deebifneya maaluhu jechuun qabeenna isaa ka inni duraa daldalaan aanse ra'as maaliin umaarraan deebif wamaa kasaba wanni inni ra'as maalii jalaa tirfii argate sunis umaarraan deebifneya wamaa kasaba jechuun wanni inni tirfii ra'as maalii san jalaa tirfiin inni argate illeeni yoo hongon itti buute wamaa irraa deebisuu hin dandeenyeya gariin culamaayii akki jedhan maa aghnaa waan deebifne anhu abii lahabii kanarra maaluhu qabeenni inni abbaa isarraa dhaale wamaa irraan deebifne wamaa kasaba ka inni ifii carraaqee walitti qabellee wamaa irraan deebifneya abbarraa dhaal ha inni akkasuma ammallee ifii walitti qabelleeni waa takkallee irraan deebifne waa takka azaaba rabbii ka itti bu'e san hongoo rabbii ta isa galte sani wamaa irraan deebif maa aghnaa cannii maaliya halaka cannii sulxaaniya maal namarraa deebifti waa takkallee yoo rabbiina عذابا نما توكو اتمرتيسي دبرسي قبيني واتكا نمران ديبس واتكا قبو ربين فراتو أكا الدنيا كيست سلا كنما كوني نبتما قبو فراتو ملا آنم أنفرم أنقبو ملا كنتو كون ونجرتو واتكا اللي ما أغنى عنه ماله وما كسب أجل رب العالمين سيصلى غنا سينفتاء أبا الله بكوني سيصلى إساتك سجرة دميري هو أبي لهب ديبيا سيصلى غنا سينفتاء أبي لهب كن نارا إبدا غنا سينفتاء
يودو إني إبدا جنا سين افتاء إبدا أكم ذات لهب إبدا صاحب بالبلا كتات جنا سين افتاء ذات لهب سفنارتي ذات لهب صاحب بالبلا كتات إبدا صاحب بالبلا تات جنا سين افتاء إني أبي لهب كنج رب سو إني جرو وسو إني جرو رب سوراتنا كاملا اتبوسيا وامرأته سيصلى نارا سيصلى هو وامرأته دوبا فائلة سنرة عطفينا وامرأته جارتين إسالين غنا سين افتيتيا جارتين أبي لهب الليني غنا إبدا سين افتيتي إسليني سلين وإسا قفامي إسليني غنا سين افتيتي غنا إبدا أكا إني سينتي إسلين سين افتيتيا دمير سنرة عطفي غوني غنا سين اف سين مقان إس ديمتي مقان إسئي أبوليتيس أبا سفيان إلما سخريتي أروى جدامتي سين أروى انتلا سخري توبا أبي سفيان أروى انتلا حربي أبي سفيان بن حربي إن إسين أبوليتي أبا سفيان أبي سفيان سخري إلما حربي كجد أموسان أروى انتلا حربي تي إسليني إسلين غنا سنتي حمالة الحطب باتو الحطب دلئي حالتاتو تاتن غنا سنتيا حمالة حال باتو الحطب دلئي تاتن غنا سنتيا دلئي باتي دو درتي غنا سنتيا أكي جدان لغة عربا كيستي توبا فلان يحتطب على ظهره إبالو دويدا إسارتي قرآن جابسي وجنان باتي ماسيا دويدا راتي باتي يجو وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم أكرب بن جدد يو كان قرين علمائية كي جنان حمالة الحطب حال الرتين السمني حال باتو قراني تاتن إسلين غنا إبدا سينتيا إسيتنا توجدان توبا هل كان كاتي قري مكا قرئيك أبو كان في قري كرا نبي محمد ديمو غرسلا إني من الراقد بهوني قوتي هل كان أكا gara bariisaa nabi muhammad gabbahe qoreen tun dirtuufi karaa nabi muhammad irra facaafti jedhan tuuba wama isiin dalayde san rabbiin aljazaa'u min jinsil amal jedhani sanumaan galata galcheef hammaalata alhaxabi baattuu quraanii haalataatiin gana seentiya fi jiidihaa haala morma isii keessatti haa taheen seenti tuuba خبر مقدم الرأى حبل مبتدا مؤكر في جيدها حال مرمى إسي كيستها تهنغنا إبدا سينتيا حبل هاني من مسد ليفة مرر يميا هندي قنچه هندي تمرر كأيامي هاني هندي قنچه تمرر دایمه حال مرما اسی کیستی تها تهینی ibidda jahannaba akkasit isiin sun seenti jedhee rabbiin akkasitti warra lachuu nabi muhammad azaa warra akka malee godhu adeera isaati fi jaartin adeera nabi muhammad illeeni addunyaarratti rabbiin galata hamaa kana kun akkasitti galchee fi qissaan dheertuudha haganumat irraa walii gabaabbanna rabbi barakaa keessa nu maraafuu haa kaayu
وان بران اللي قم كيسات ولت ربي نوها قبو سورة براتين هكا ولت دي بنوتو أبلوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.